Napedang ki khat san ngot ki balapau hakathop kerteng beningkong hakajan miet joka khat khandai tarik uno pra arja arpusau kum ki kertong ki ba ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC kala jet ban penyakon hak election MDC Shaka Khasi Hills Autonomous District Council ki HDC lapau ka kerteng ba Nathaniel Ramai khun jong liet ba HDR Lyngdoh ubadeu MLA Barim ko Sohīong constituency banya aireng na Nongspung Sohīong MDC constituency. Uba Nathaniel udeu beli khunnya ke election MDC siteng samoy house nam arjar kanrio naka Congress hadian bau kpa jong u hakate kapor ula i no ekakam MDC bat satang ekakam MLA nrei ula sya'ram hau ba samlen malnyang ka Hill State People's Democratic Party HSPDP. Kiwei ki balapau kerteng ki kentup yo ba Dominic Mensong ubanya aireng na mahati uba Rocky A Marwen na umsning uba Jonathan's im na soring kam uba Hilarious Warba na maukenro uba Asterlan Kelab na Shela uba Ban Piralang Basayomoit na Melim baruba Alan Karkongor na nong thamai. Nang tau uba Manuel Badwar na Malki Laim Kra, uba Pensngan NSM na Maukar Pentorum Kra, uba Gerald Shulai na Jayau Maupram, uba Wan Seng Jerwa na Maulai, uba Lawan Pensngan War na Mairang Nongklau, uba Bor Manding Nonglang na Ram Rajerngam, baruba Medal Sing Lyngdoh na Maukerwat. Hakani kesngi ke MPCC kalapan benaru katwei ngot ki kertong ki bani aireng hak election MDC Shaka Giant Hills Autonomous District Council JHEDC hakabala pau ke kerteng uba Romeo Lyngdoh na Ward Central uba Madan Bai Rembai na Amwi Kli Terci uba Jona Renja na Mudemai Nongkro baruba perkat lang perpet na mensngat kanduli. Nang ta kakong Banikas Labang na Baratu Mukro, uba Rikut Parien na Sapai Saksniang, uba Welpart Suchiang na Raliang, uba J3 lang Suchiang na Shangpung, uba Yoniki Pawa na Mutlong Sokenpor, uba Cyril Suja na Sutnga Nongkli, baruba Grim lang Dekar na Narpo. Hakajinga lang penbenaya ki kertong layadon lang daw ba Vincent H. Palau, President ke MPCC, uba Ronnie V. Lyngdoh, Vice President, uba Pensngan NSM Working President, bat kakong Joblin Shillap, President Mahila Meghalaya Pradesh Congress Committee. Nilaray katto kaniki candidates kat sangut na po KHADC, but katbegun na KHADC. Kibatam ngin sele hadin na markidon ki sit kiba bun kiba apply. Ni hable work ni hab persyang ban ka consensus na do block do district kata wa ngi klem la ban rai baro sen rai dengan hable work haga jo ko porro ni sio don kam hi swa ka Christmas ni de ban declare ki candidates ki jongi namar ki biru ki kmil ti barabor hi ba kat pan pat declare ka congress imat ka movement ro kam pat don ni so tenat ba in ai ki mata la don meeting la pass deli la yok ka approval on dadi pada pan announce jing sang la finalize na mahati no umsning na sorang kam na mau control na shela na melim nong tmai na lain kra maukar jayau na maulai na nongspung na mairang na ramrai pada mau kerwat na Giant Hills pat na war Atiar Hills na kle terci na modmai na mensengat na baroto na Safai, na Raliang, na Shangpung, na Motlong, na Sutnga, bat na Narpo. Te setelah barang lepi ba mentai ki pun ki samlaro ki ba participate hakane ka election. So si bat ong long kami te tang na Giant Hills kawai. Nang ni na kasil ki don ki pa participate nri kampat don hakane ka list akan next list kermen ba kin sedan ki long kami ro. Kalaban kemalong mentang pada don candidates la don ki press ki ban apply ro kapiang na laban do mentang na laban ini don ar laingut ki bala approach nga ndai impat final la laban na ka 29 Giant Hills na ka arpopra ni layo arpo south santli ki konsensi ki don ki bala phone tang ba ngidang apswa haduk kan long the coming apply by the first week of January dan ni hapok 14 January insa finalize look ya barok ki batang. So tenat bagi pada Giant Hills ro pun ki sitting MDC ki badon bat ni ki bat ki la approach ni. So tenat ban iba kadon hi ka jing song shit ro wat na Giant Hills ro Khasi Hills lele te ka kam song shit ba. Kanu ki sitting MDC ki badon ko ka party ki ba. Ki Congress Congress ki sitting MDC te lai tangu ba pencengan yu bana Congress ni kiwei parti da nimpat rai ni pan ong rai no po is ka sales Giant Hills te kidon ki sitting ro ki ba kidong apswa kidang change ka consensus jongki
Andre ngin pat ayura ngin pat finalize re ki don setting ki ban try ka next list jongi ngin sa pendek mata ki setting ki ban yawan ne ki tambah babon lagi ni ki badon lagi mde ki setting ru ki don ki ba ex MDC ru ki yebon ki badon ne ki ba biang don na champung wei u setting u ba job na UDP kang la resign la aslam ni UDP la join ban ni la aslam join ban ni ita tengi la recommend Melayu approval ru na jadi Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya